Wengenza ukuthi-ke nginibingelele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka inkosi yo-admin. Uma uqala ngale kule channel qinisekisa ucinezile usubscribe uthola zonke izinto engiyiphostayo ngeyona-ke le channel. Wengenza kwethi indaba-ke ezingezinhle esabele ey'nkundleni zokuxhumana ezokuvela ukuthi-ke umculi wokholo kuthiwa-ke sibi-ke isimo sakhe ufikile mlomo kongaphilile kahle ongeniswe-ke esibhedlela. Lezi ndaba-ke zithinta abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana sebeqalile-ke bayakhuluma ngazi, abanye-ke bemfisela ukwelulama-ke okuhle. Nangomunye uthi-ke eshiphimbo noma-ke elikulosisi maniere kwezinye-ke izinto ezenzekayo ukubona ukuthi uNkulunkulu kwesinye isikhathi akanalo-ke iqiniso. Nangomunye uthi simfisela ukwelulama okusheshayo bakithi usisi-ke ufile. Nangomunye uthi-ke Nkosi alulame-ke ngimthanda-ke nakangaka. Nangomunye uthi abantu babhizi-ke neshiya lakhe abafocus-ke ekuguleni kwakhe, uma-ke engashona ibona futhi abazogijima-ke no rest in peace ngoba futhi lona-ke ubesho-ke abanye ade-ke bekhuluma-ke ngeshiya lakhe. Hlala ku-comment section ngezuvo lakho noma uthweni ucabangani-ke ngalolu daba.